Kastalatibyan! Kat ita, isagot mi kada kayo ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti mayat nga ugali, isunto ti agbaligi iti udi. Tampok nito'y drama tayo, Kastalatibyan! At da babae magmagna. Ano ti awit na? Asit gagman tatulungak. Marigatan kan sa matading, mabalin na tulungan ka. Ha? Ay, si Kakaday, Manong Tonyo? Ha? Sino ka itayan? Am-amunak man. Ay, siyak ni Mayla, Manong. Balasita ngak idipim manawak ditoy. Di na kun mabigbig. Si Kalimay lang anak ni Nana Maria? Wun, Manong. Apay, di nak mabigbig. Eh, nagpintas kamot ngami na natin ka. Ah? Idi kat kulot ti buok mo. Di mo pa'y masagaysay ta tumaray ka no sagaysayan na kaninanang mo. Tako naman nasakit. Nasakit mo't ngamin talaga. No sagaysayan nak idi ni nanang. Kasla mapungpungot. Tadi namot ngamin inayadan. Nana, ni Tonyo tinakita kakadwa ti balasang. Napandamot iji balay da Nana Maria. No jak agkamali, dayjay kunada sumangpot abalasa nga anak ni Mari Maria. Dagayang balasang anak na. Naggapuan na kanungay, Nana. Ijay sa kano syudad barok. Adan sa kabsat ni Mari Maria ijay syudad. Balasitang pa idi nagpasyudad. Italaang asumangpot. Kasta ka day, Nana. Mabalin nga rod mati pumasyar iti balasang no kasta. Ay, mabalin latamot siguro Balasang mat, kun baro ka mat. Naktuman mat pasyaran ti balasang. Barang makasara kak matan iti kaparagpag ko akunada. Sika mat ti masabat ko, Tonyo. Papanam ka di, kan anya na tayo mo. Nabungon mo. Anya ka di na ita. Apa damagam? Ibagak manlangan kan ka. Chocolate na ito'y. Isagot ko iti balasang. Chocolate? Sino ti sagutan iti chocolate? Jay babae ang nagpakumboy kan ka idi kalman. Mano ka di ti intangdan na kan ka. Nagpakumboy? Hindi tinangdanan. Tinulungak lang ta makita ket marigatan. Ay kasta. Malangarod, panawan ka pa'y. Tainakman mat sirpatan ti balasang. Nay. Payakas na nadagsan ti udang mo asumangpot. Ay, napankit din sinarungkaran ni Kevin ni Mayla. Awan dakas na, no sarungkaran na. Tabarumot jay tao, kun balasang mat ni Mayla. Kasla na sair tiriknak. Idi imbaga na amapan na sarungkaran. Apaya kastoy nanang. Apay, aday aplanaw amang sarungkar kun kwa na. Awan pa eh. Agam idi imbaga ni Kevin amapan na sarungkaran. Masair mo't ng tiriknak. No korso na adamot ni Mayla, diing kamot sarungkaran. Ha? Agam awan pa mo't isagot ko na. Ni Kevin kat ada trabaho na ijiili. Sa makagatang iti chocolate nga isagot na. Saan mo't amasapol at chocolate ti isagot mo kat? Anya nga tangaro ti mapalin kung isagot ka ni Mayla nanang. Amangan no mauna anak ni Kevin. No awan ti chocolate, ado mo ti tarakan mo amanok kun pataw. Di sagota mo ti kasta. Kasano nga balkutak mo't di manok nanang. Masapul ay abal kutam. No ninayunam itinatnatang, adi nasaysaya at manan. Inak to man mo't nga rod pumasyar. Sagutak iti manok. No siyak ti balasang, kay kayat kun ti manok, tada pang tinola. Ano da kayo idi? Ang sabali mo't nga rod itan. Anya kumatinag dumaan na itaken ide. Ninanang na ti pangtedam, tapno alukuyon na ti anak na, asika ti sungbatan na. Nanay, apay day taigpil mo amanok. Isagot ko rito eh. Inka ka diag trabaho iji ili? Pangisagutam ka di iti day ta amanok. Iti ka di mamalaot.
Anya mamalot. Iti balasang Anya? Masagutan ayamat ti balasang iti manok. Ay na, katawaan da kalaeng, numanokit din ti isagot mo iti balasang. Apay ko makatawaan dak. Saan ko mat atinakaw ti manok? Ay, awan pa'y tinakitak anang isagot iti manok iti balasang. Di ta ka man langan. Pimanawan. Agpay sungat ati kunana, akatawaan dak no agisagutak iti manok. Apay day taigpil mo ang manok. At dapay bunga ti papaya anayon na, manong. Itad ko kaninanang mo, adeng. Ha? Imbag lang ay luto ya si Danyaw. Anya jay ko na baraw. Itagmaw day tamanaw. Wala na. Ado ngamin ti taraken ko ang manok. Ikan kayo mo iti si Danyaw Native day tayo so nananam. Ay na baraw. Nabayag ajak na karaman iti native amanawk. Naimas day ta. Alaan yung arudan na. Pati day ito ibunga ti papaya. Imbag lang ay sagpawyaw. Ay, agyaman ako unay baraw. Mayla, sika ka di? Ada ka dito tiyandaan? Ha? Ay, sigamot gayam, Nancy. Apay nga da ka mat dito tiyandaan. Sales girl lak, di ta si ti grocery. Si Kangay. Ay, adak, ay jabalay me. Imayak la gumatang dito eh. Imbaon ni nanang ko. Ay, no saan nakarimor iti grocery? Di ka ko manakita. Kaano pa'y anang rugi ka nga agla ko dito eh? Idi simmang putaman ni pati di syudad. Agsubli ka di pa iti syudad? Saan-saan? Awan ngamin kadwa ni nanang ko. Ada ngamin napanan ni tatang. Uray siya. Saan ako nga agsublay? Nangina ti abang iti kwarto iti syudad. Nakita kin kabil mo iti bag mo amay sa sopot at tsokolate. Adayamot? Awan. Oy, saan ka nga aglibak? Imbaga da asiputan ka. Tanapukaw timay sa asopot at tsokolate aginatang timay sa akustumar. Nailawan la siguro ang naikarga iti bag ko ti kunkunam. Irwar ko man langan. No ag-inventory da. Maduktalan, no adda mapukaw alako. Iswasaan ka nga agar aramig. Laglagi pom day tawan. Sige, ditakan. Saan nga iti amin na gundaway kat magitkita na. Addan to gundaway, adinak masiputan. Napingat mat da Kevin kantun yung agar-aram kan ka. Wen nga rod, nanang. Saan unay amatagtagare ni Tonyo? Idin to nalaing mo't alumabid ni Kevin. Adang agpay so trabaho ni Kevin ijay ilay. Ngam awam mo sa dikwana. Dito nyo kat adalaang ditoy. Ngam ado titarakan na manok, pataw kan kaldeng. Kasta ka de, nanang? Ado ka di mo't timula na? No kadag ito'y ngawan to daw, basit pa'y timula na. Ngaminton pa nagtuto daw, adon to timula na. Ay, ni nga Kevin, adda ka di mo't mabalin na amulaan? Awan. Iso anapan nagkita iti trabaho na ijay ilay, taawan mabalin amulaan na ditoy. Damag kong agdat-daton kamat ka ni Mayla. Di ka kumamat sumsumngat. Ay kat agaram talata Tisumbatan na, iso tinagasat. Sinalbag. Angam sa bagay, amok asyak ti agbaligi. Tanatartaraki ak ngamsi ka. No kastaman bilang, awan mabalin ko. Awatik latan Saan na bale, tano agkalaysa kami. Ayaban kantong agluto. Anda ka din urnong mo apang kalaysam? Agurnungak to ano madanon. Di nakpaimot sinong batan. Apay ngagsan sa noong kadita ayan dagiti kalding mau. Ada ka di mapukpukaw. Awan mapukpukaw na na.
Ako na ngamin ni Kevin nga iso kano tiyag baligi ka ni Mayla. Tanatataar ngam siya. No masirib a babae. Saan ati kinataer ti kitaan na? No di ka ti kasasaad ti biyag ti pakiasawaan na. Anya ti kayat siya asawa na na. No awan taon ti trabaho ni Kevin. Anya nga iti pangbiag na iti pamilya na. Awan nga agpay so trabaho mi ilay. Ngam saan ka day at trabaho mo ti agtarakan kadagiti dingwan. Ang madalaganak na na. Amangan no ni Kevin ti sungbatan na. Alaan nyo na ti apato na na. Sidaan nyo no kayat siya. Nay, ibunag mon samot amin ang adingwan mo dito'y balay barok. Ay, saan mo't ana na? Ado ngamin ti manok ken pato ataraken ko. Ay imbag man barok. Ngam, adon ti inted mo dito'y balay a manok ken pataw. Sana balay ta adumot lagi ti upa apamusyan na na. Sikan sa kanu ti gimbatangan dagiti lalaki nga imay nang gulpi iti pato ken manok. Wala na. Ilako na kanumot iti syudad. Naimbag ta nakita ka manin dito ili, gayam. Kapuro kam samat ni Kevin. Apay ka din ni Kevin. Jay ka di delivery boy iti grocery. May sa grocery, jayan may. Ngam, ikatanda, taadon di impuslit na a chocolate. Di pa'y nangina a chocolate. Anya? Taktakawin na ti isagsagot na kanyak a chocolates. Anya? Agdakdaton kan ka ni Kevin? Wen, tunggal umaije balay. Ada chocolates nga awit na. Ay, sus. Si ka nga rod, ate itaktakawan na iti chocolate. Ay, saan ko nga amo at tinakaw gayam dagiti kinkinan ko. Hey, Isugayam asim makitingipan ko. Tatinakaw maggayam dagijay. Day, apay akas tatirupam asimbang patanaggapo ija ilay. Iso siguro asim makitingipan ko anangan kadagiti chocolates nga insagot ni Kevin. Tatinaktakaw na mo't gayam. Nakaamwam at tinakaw na. Gayam ko ti katrabahuan ni Kevin ijay grocery, nanang. Iso tinakaibaga kanyak. Ikatinda ka nun ni Kevin ijay grocery. Apay nga agtakaw iti isagot na. Jakmot ni namnama. At tinakaw gayam tikinkinan ta at chocolate, nanang. Ay nagalasan. Amok kumatinakaw tajak nang nangan. Ay, uray siyak Day takot kanan ti tinakaw at chocolates. Day, imbayon mo mo't day tanat natang. Pangipanam ka dagita anak ko. Mapanak iti balay na Mayla na nang. Ikakman iday tinatnaten nga inapit ko itay. Ijay lang mo ta si dagtiwaig tandamulam. Tawan mo't nga Mindanom dito asidag apagsibog. Imbaglakit din, ta dabangkag ko ija si dagtiwaig na nang. Awan kat ko man ti pagsibog ko. Ang madamag ko man abarok. Anya ti panagkunam. Ada nga tanamnamam ka ni Mayla. Saan nga ta ti karibal mau ti sungbatan na. Mamwa kita na nang. Padasik manen adamagan no adanamnamakan ko na. Awatam to'y sagot ko at chocolates, ading ko. Ay, pasensyakan. No saan ko nga awaten dagita asagot mo. Amangan ngamin no linibas mo manen dagita ijay grocery apag trabahwam. Asino tinangibagakan ka, liblibasak ti chocolate? Pasensyakan Angam gayam ko ni Nancy. Iso tinakaibaga kanyak. Sige, mabalin mong timapan. Taadda sa nga ilik, inton madamdama. Patumot day tag igpilam. Natang sapay day ta nakabayong. Isagot mo ka di manay. Kasta nga rol. Sana dakas ta saan kumot at tinakaw. Nagapo ka kadi di tabalay da Mayla? Apay nga dapay awit mo anabalkot. Ay, kwa. Ditakan. Dapat importante apa panak. Pimanawan.
nga madlaw analiday. Apay nga ta? Nay, ada ka mat barok. Anya ngay dagita karkaratay maw. Natnatang tilinawon ti bayong na na. And alaan nyo mo dati apataw. Ay na barok. Sarda nga mo ti mangtad iti manok kadapataw. Tapno saan ang maibus ti dingwen maw. Sana may boss. Tadamanan kapispis sana na. Ay, agyaman ako na nga raw barok. Aguray tayabak ni Mayla. Ada di tabanger, ang sagsagan itay. Sige lang na na. Agurayak ditoy. Sumbatan na kumanading ko. Nakasagana ak amangi kalay sa akin ka. Adan ornong kong aramatin tangag kalay sa no sumbatan nak. Ha? Kalay sa adagos? Saan ko mapaymot? Awan ka di, panagayat mo kanyak. Ni ka di Kevin tinagasak. Kwa, binasted ko ni Kevin. Sika, tisong bata. Kanya ti ko nam. Sumbatan nak. Wan, Tonyo. Sika, tinapilik kada kayo ka ni Kevin. Uy, agyaman ako na Mayla. I love you. I love you, Mike. Tonyo. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti mayat nga ugali, isunto ti agbaligi iti udi. Tampok dito'y drama tayo, kas talatipiyag. Insurat ni Steph Meron Nalika. Iti direksyon, Teresa Kalay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 Radyo Totoo, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay.